Aeroport Manas'ta жүрөм. Buyursa inşallah çet өлкөгө çıkaratам. Azı birazdan registrasyon başladı. Anam buyursa çet өлкөгө uçup кетем. Yine ben samolyotum. Birazdan uçam inşallah. Ошол Zagaran'a uçup baratam. Samolyotun fonuna сүйлөп коюнчу. Birazdan uçam. Акбаттан берип койгула. Амеле сен учуп барып келейин. Жерде калып калайын бе ушул Загаранда. Муну силер чечкиле. Комментарийде кандай жазсаңар ошондой болот. Zagaran'a uçup baratam. Кайсы өлкө экенин табышмактанып турайын. Баргандан кийин айтам. Бизнес, кайрымдуулук иштери, анан албетте эс алуу, отдых. Ушунака анан, шунака.